black meron. Kaya mo mag-video ha? Nagsan mo lang bula? Kaya mo ha? Hindi mo lang ito, kundi lang bula, dito lang. Dito ka lang. Kasi tingnan ako. Kundi lang bula na ako. Tapos hindi lang bula. Kundi lang bula, dito lang ha? Tapos sa mag-video ka, ang oras na ako. Tapos na rin. Shoutout sila. Shoutout sa ating videographer. Ano, nice ha? Shoutout. Saka na nga mo. Dilat si Andre. Ano mo alam to? Andre. Andre, no? Shoutout siya. Coach, sa San Pedro, coach. Depensador sa San Pedro. Video. Pambangon nga dyan. Sigaw na. Wala ka na. Pag inabidyoan niya, ina-post. Tanda kayong midgeton. Gusto pong saringan ng balang ang kampang. Hi vlog. Shoutout nila Ron na. Ron! Shoutout! Boy, kung saan ang saringan ng... Tandaan ni si Coach. Ito pong saringan. Si Emma, tanda ka diya tol. Oo ah. Papo, ilan yung sila. Iya, papo. Ay, kapit ako mo na cellphone mo sila file na yan. Hindi, example, naman sila file na ba? Tandaan mo na ito. Shout out to them. Pwede na video ako si Coach ko ah. Wala yung video dyan. Tagal mo. Vlogger rin sa tayo. Bata ko yan. Shout out ko sa, sa itong ilok na. Ang naka-vloggers ito. Hilda. Doon mo, yun nila, ano?
jersey na yung coach ko lang. Ay, gano'n lang yan kasi. Shot at tata. Sa taas. Ano? Nag-jump ball. Gusto nga? Dalawa? O yung dagger dito. Continue lang. Yo, tapo dyan. Sir Ruel! Ang highlights mo? Ang highlights niya? Shout out bigla sila ng tao daw ah. Shout out ka na kaya no? Shout out ka na. Udah mulai game. Hoy, chat apa kan? Ako bentuk ng ganti ko. Ganti ba? Chat siya. Chat kan? Chat tatay. First fight. Oy, players load. Area shout out sa Ricardo daw ah. Shout out sa mga Ricardo daw ah. Ya. Wow. Oy, dadar videographer dito. Petro. First time na nila pasa dayot ano? Dagdag po ta. Tuwa di tiragdan. Ari nagbasa ko ng video. Coach Colot. Wow. Ay, lupa ganda na yun. Sige na yan. Free throw. Ano nga, gastunan. Basket. Gusto ano ko yung DA. Wow, yawan man. Dayo na, dayo. Rebound by San Pedro. San Pedro. Ron. Dito. Bang basket. Coach Colot, dribble the ball. Coach. Pasa, press. Rebound by San Pedro. Na,
Pasa na steal. Coach Kulot, 2 versus 1. Drive. Bag. On-run. Dribble the ball. On-run. Pasa ay Tyron. Basket. Pasa ay Coach Kulot. Coach Kulot, dribble the ball. Steal by San Pedro. Lamon yan. Richo. Foul. Mag-time out siya. Sa likod. Welcome pang sa kulong. Pampangsa. Siyak. Tusaw. Siyak ka likod. Oh, hindi oh. Basket. Basket by Ticalon. Pareho si Coach Gidala mula. Pasa. 3. Patay. Outside. Time out. Shout out sa Reperedo, di ba? Shout out din dito. Shout out siya na ako bata na ako. Andiyan na, Ber. Andiyan na, Ber. Andiyan na, Ber. Shout out sa basura niya. Diyan daw, nagkakasang sin sa ano, di ba? Sa pertahan, sa ano. Ito guys. Dulom na niya. Dulom na. Na? Magdulom? Balong na ano si Coach mga gisang time, ha? Coach, nandulom, Coach. Tira, Coach Kulot. Bang! 2 points by Coach Kulot. Point guard. Ang tanda, San Pedro. Si Ronron. Pasa, hindi ko kilala. Steal by Kulot. Team Kulot. Bang, crossover. Tie. Shoot, 3-pointer. Bang. Rebound by San Pedro. Rebound, dito 2. Arenas, Ticalon. Ticalon. Basket by Ticalon. Bang, basket. Well, patag yun, no? Coach Kulot. Hindi na nag-stock ko si Coach. Up. Skin game up. Still. Good ball. Basket by Team Kulot. Panago. Ito na si... Uy! 3-pointer. Bang! Ticalon man. Uy, shot tata ka. Wait lang, shot tata mag-time out. Richo. 3-point fake. 3-pointer. Oh. Pasa ay Ronron. Bang! Nice pass. Ari na si Coach Kulot. Kulot. Uy! Uy! Wasa tol. Pasa na kay Coach to. Pasa na. Uy! Oh! Up. Pasa kay Coach ba? Sana yung solusyon dyan. Ayun na. Wala to pa. Kaon by Jory. Bang! Jores! Kita na natin yung picture na yun. Ay, video, gle. Bang!
by 2 points. Na si Jures. Pasa to outside. Out of bounds. Kulot take possession. Time out. Time out magagula lang. Substitution. Shout out sa nagagido ah. Coach Kulot. Pasa to number wala. Kawawala oh. Rebound. Coach Kulot. Number 7. Drive. To the basket. Nag-hook si Coach Kulot. Oy, screen. Kapag screen ang si Jures. Jures, abaw. 3-pointer by Tyron. No good. Rebound, 7. Number 7. Drive. Rebound by San Pedro. Jures. Drive to the basket. Pass to Tyron. Pang! Fast break. Out of bounds. Cleveland takes possession. Sherwell. Jures. Screen ngayon. Screen si Jures. Shot by Tagoy. Pangaros. Shout out gali sa sa dua bata dia ba. Shout out kay Kanamata. Siya nga bantay kay Coach Kulot. Bantay by Coach Kulot. Nauya pa sa Noya sa bantay kay Coach Pang. Ayan niya. Giga sa ni Coach Limwell kay wala sa kabantay. Magkita ni Coach Limwell. Coach Chino. Drive by Team Kulot. Number 78, foul by Colda Ripere. 78 by Bali ang lawas. Shout out kay Jures daw ah. Kanandang basketo ah. Ano po tumangan siya? Panda kay Lightshare. Pass to Jures. Foul. Call by San Pedro. Foul by Coach Kulot. Coach Kulot. First personal foul. Coach Kulot. Shout out kay Chino. Chino. Sino man naloko? Nagasinya-sinya sa sila. Pass break sila. Coach Kulot. Agaw. Chino. Uy, wala depensa si Chino. Igan ka ni Coach Limwell. Defense. Noya sa magdepensa. Defense. Igan sa ni Coach Limwell. Chino by Kabo. Okay. Chino. Pwede pamasa Chino. doon. Pwede pamasa ni guys. Ibo yan ni guys. Pasay na. Chino. Chino po, Tres. Ba. Nervioso. salpak. Agad. Nervyos ka agad. Out of bounds. Wala pang kumpiyansa ni Chino. July! Sorry mama mo. Defense by number. Rebound by Arche. Yan. Agaw. Steal by Team Kulot. Coach Kulot drive. Rebound by Team Kulot. Foul by Foul basket. by Chino. Foul by number 27. Ang pangalan ay Chino. Head out sa mga ula-uya. Mune. Ara, pasa by Pasto Chino. Nervioso. Oh, foul by
Point guard nila, number 27, Chino Manoloto. Kano niya? Kano mo si Chino na? Hindi pa kayo San Andreo. Hindi dapat videoan, di ba? Ano kapag yung lights ko, no? Nakakigam si Samuel. Bang, 3 points by Team Kulot. Jures. Jurik sa drive, Yes. tabog. Nagsalpak, nag-counter. Oy, rebound by San Pedro. Mune, basket. Ubos, second quarter. And the first quarter. Ari ang team ni Kulot. Shout out kay Coach Bro. Shout out kay bro. Ari ang team ka San Pedro. Coach San Pedro. Shout out kay sila, di ba? Mga gangster na San Pedro guys na. Masunoy San Pedro na guys. Ano pa kayo sir? Ari kay sanan. Yan. Pusa kada. Maglagaw sana guys. Sa may... Sa may, ano? Hindi ako maglagaw sa may City Ay kay... Pantay na. Abantay na guys. Shout out sa mga tambay na tondo ah. Shout out na sa mga tambay. Aray daw ang wangyat niyo. Karel! Ah! Kitsura mo. Coach Kulot. Isang Yan, kita, ano. isang pulay. Gamiting. Isang pulay kita kami mga partner. Matumba, bitaw na lang nila. May tao nila. Ano na ako mo yun? Ako na, uyaw na nila. Ikaw yung shout out nag-lesson naka-upload yun ah. Shout out kay Bibong. Ano na? Ano si Spalto. Yari na si si Tika naman. Hindi na videoan niya to. Ano diyo ah? May kada. Parang vegan na. Dalawang ba pa yan? Kailangan na. Si Jasper. Si Jasper. No, yes, Jasper. Yung kapangalan ko, no, ya. Araw, Jasper. Masok. Aray ko. Basket! Hey, di ba idol? Masok ni Jasper. Aras, Kalon. 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 Kalong ko si G-Boy Staso. G-Boy, Tagoy. Tagoy. Kuot. Kalbo. Ron. Aray ko. Rebound. Team Kulot, ball. Para sa? Araw, ipasa kay Jasper. Jasper. Nagpasa, nagsulod. Nagbalik. Aras. Pasa. Tagoy, dipinsa. Dipinsa kay yung Tagoy. Atras. Oy, libot. Oy, aras. Grabe na mga aras yan. No, ya, ang akong tabi. Five. Rebound by San Pedro. Point guard, Arroyo. Arroyo, number 9. Ikalon, drive. Oh, outside. Coach, Kulot. Jaspe. Jaspe, tumahan na Jaspe. Nice Jaspe. one. Jaspe. Oh, traveling Iyak by violation. Jasper. Traveling by Jaspe. Dribble by Arroyo. Arroyo. Gabongga. Agaw by Agaw Jasper. by Jaspe. Sunod by Jasper. Rebound by G-Boy. Steal by Team Kulot. Jump shot. Rebound by Tagoy. Tagoy, dito, Tagoy. Tagoy, Pass to Arroyo. Arroyo, give the play. Ueda, bang! Lamon ka sa akin. Number 19. Guys, crossover. Pass to Jaspe. Jaspe, run, fake. Bang! Jasper. Wala na. Wala na Japon. Jasper yung pangalan mo. Buaya for 3. Arroyo. Team Kulot.
3-pointer. Arroyo, bang! 3-pointer. To, may light kita sound to. Arroyo, may light kita sound. Wow, crossover Number by 19. Andre. Jaspe. Jaspe. I'll go. 3-pointer. 3 point by Andre Ara. 3 point. Boss. Nanagulog sa kaya. Ueda. Ron. Yeah, si Ron. Op, naglili si Carlo. Shout out kay Carlo. Shout out ang nagli sa Mirata. Time out. Call. Bye. Saan drone na? Yes, pe. Yes, pe. Okay, just Ilaw rin dyan. kita. Shout out daw sa Carlo daw. Hindi sa kita, on guys. Dito taon di pa na bonsa. Tiltingin lang dito ka rin pero gaya. Di ba nung bagi ko siya? Ano siya? On sa ko siya? Kasi Kamera. magmayamangon sa video bla. Ganda lang mo live guys. Still by Tagoy. Taon sa ni Tagoy. Una pa ang bilig. Oh. Tagoy. Oh. 13. Ano na? Bus. Kuhay ko kabalo. Number 1. Number 1, counted. Arroyo. Pasto Ueda. 4-3. 2 points. Received 2 points. Para na, kapit ni Andre nagdala sa bula. Foul by Ticalo. Why na? Si Rod na siya, no? Para na. Kulos na. Classmate na yun na. Bigyan niya sa atin yung Andre kayo. Hindi magig. Bigyan niya sa kayo. Tiga? Pass to number 30. Ha? Ang Kay July. July na yun, yes na. Jores. so, Pass to Tyron. Pass to hindi ko kilala. basta pangayaw. Dribble by kapit ni Andre. Kulot. Team Kulot. Drive. Pass to number 27. Lang. May tira. Oh, ara na, Jumbo's Dabi. Jumbo si Dambi. Drive the ball. Ba. Follow up by Payaw. Team Kulot. Jures. Ni Andre. Steal. Steal. Still by number 28. Outside. Out of bounds. By pangayaw. Kapit ni Andre nagdala sa bola. Narabulag pa din. Shout out sa referee di ba? Sa Ati Rama. Abaw. Jures. Bunggo. Easy 2 points. Easy. Kuni mo plus 5 na. Oh. Kuni mo run. Oh, talaga. Oh. Bata pa yan. Bata gani plus 5 na. Isa pa? Ha? Ubus lang tama. Kaso. May sinitra. May sinitra. Oy, kaso sa lulusan na lahat. Sige naman lagas ang paibaw. Oh! Crossover by self. Wow! 2 points by Jaspe. Palaw yun, 2 back to. Shout out sa retirate na si Rama. Jambi Jambo.
3-pointer by Coron. Ay, Ron ba? Nice pass dribble by Mapiti Andre. Oy, steal by Out of bounds. Apat. Tres. 3-pointer. Pass. Jores, drive the ball. Pass to Tyron. 3-pointer. Bang, kabos. Good ball. Pass to number 30. Bang. 20 kle. Ano yung team ni Kulo? Kaya siya, taso. Ano ba? Oh, shout out na labor to Lumeria. Shout out to guys sa itong apat ka sunoy to guys anan. Apat na kasunoy guys. Sa ada guys. Hindi ako nagad to guys kung saan ito may medyo mat. Area bunjing ano ya guys sa seasonan. Bunjing na guys. Area team to Kulo, team San Pedro. Kasi ito Jures so mga B1 sila guys sa ito. Plus 5 kilo guys sa pato. Ini siya guys. Okay na eh. Napakita nyo guys. Ang jersey mo na. Dumabs na. 3-pointer. Kabos! Unang salpak. Rebound. Sino? Lambing. Bang. Euro step. By Ron. Pass to number 7. By Coach Kulot. Coach Kulot. Hindi na si Coach Kulot. Tay. Dito lang yung iyang upod. Yan na. Pasa. 3 points. Pick and roll. Oh, fake. Just pay. Bang. 8 sa tiraya. Rebound. Jures. Jores pumasok, kinain. Lebron. Rebound by Jasper. Jasper. Mga ganawan yung katada. Just pay. Out of bounds. Sumayaw si Justin Anastasio. May Mountain Joe Dever. Karoon lang ba? Tara. Bang! Dambi! Dambi by 2 points. Just pay. Oh! Kabos! Una lang din. Tyron Dibang. Number 20. Jures. Jump shot. Nag-slide ang kontra. Bang! Foul. Napitikan si Ron. Nasabog sila guro. Ada reason na ano tayo lagi sa Remon B1 dito guys. Justin. Ano? Justin. Anunsyo. Free throw. Ang tao mo ligay guys ano guys. July 30 guys. 1v1 eh Jasper Cordero kay Jures. Bongo! Agay! Tabog sa kay Dambi. Sabay Karapata. Kaya arena sad na si Chino. Mune, Tagoy, Ron. Mune, Tagoy, Ron. Chino! Sino ba sila? Number 2 free throw. Basket. Ron, ang point guard Japon. Shout out guys sa bagong sulod yo Mabagpo na guys. May pa sulod na naluoy. Sa mga kikila mga iloy. Munhe, pass to Chino. Sino na kulba? 3 points sa Three-pointer. punta. Abaw. Munhe.
Sa katalikod ni Ripere guys. Number 28 na ito na rin niya. Yung ano guys. Naka-slacks na guys. Naka ano na nakapang skila na guys Floater. Rebound by Justin Panoncio. Aray ko. Basket. Justin Panoncio. Barcia. Barcia yung pinito niya guys. Chino. Chino. Sino? Pass to Mune. Floater. Ron. Paano mag-tres pakit? 3 consecutive. Bang. Pass the beater. Buzzer beater by number. Karapat. Shout out sa table na guys. Tiso yun yun siya guys. Isog ko lang pa lang. Isog naman guys. Kaling no yan. Shout out sa table na na. Shout out sa table. Bibi shark na siya guys. Ano na guys? Usada guys. Guys, basta ako na guys na. Mga Kilabayan na tips guys. mo lang guys. Ano? Guys. Mga usada. guys, usada, guys. Hindi ka na, guys. Hindi ako maganda sa game na guys. Usada mo ni guys. Mabuho kay Legend guys. Shout out kay Nonoy, di ba? Uya ko daw ah. Kaya sa guys. Uy, shout out kay Longer niya. Ilong air. Lipat buhok. Longer. Hey! May pigad din mo. Yun isa, nagliwat pero? Na? Ueda. Ueda. Inbound. Inbound to Arroyo. Arroyo. Nagdalo naman. Joel ka inom sa kabo. Laban 3 point. Buwan naman si Joel. Laban 3 point mo. Arroyo. Nice Pass pass. to Mune. Ay, malagpat. Ueda. Ah, May 4 points na. Ueda na yan Ojida na, Ojida. Ojeda. Ay, ano yung just pick mo. Bye! Garbino. Kalon. Kalon, may dribble. Sobrang may Kalon. Pasabay ni Kalon. Inbound. Wala. Siya, tatamo lang lang. Dari ka shot. Dari ka. Shout out sa lamisa. Sa... Shot out na namin ni Lugaya. Mune. Still by Kulot. Still by Kulot. Oh, over the fast break. Oh. Arroyo. Arroyo by dribble. Arroyo. Drives. Bang! 2 free throw. Gulat by Boy Boy. Tawanin si Sherwin. Nagulat ako ni Boy Boy. Pero palagya po, langga. Bawa ba? Ang gagawin ba? Magulang ang rupit ng mama ba? Oh! Bola! Sambay pa ko sambay. Sambay pa ko sambay na. Wala pa yapon. Lagi ka rin ba ng Kulot? Foul. Ng team. 9. Nakumod na si Coach Kulot, guys. Nagulat siya, guys. Nagulat si Jasper ni Boy Boy. Ueda, 3-pointer. Pass break by Team Kulot. Justin na nasasyon. Nagpasa patalikod. Over. Shoutout na ka, JJ Rush! Shout out. Yan. Munhe. Mune.
Pass to Ueda. Tauhay. 2 points by San Pedro. Number 7, point guard. Arroyo, defense. 3-pointer. 3-pointer. Munhe. Munhe. Yun pa sa agaw-agaw. Steal by number 5. Oh! Nadadlog siya, guys. Boy, baho. Ueda, steal! Steal! Ueda! Uy! 3-pointer by Monhe. Bang! 3 points. Send ground si Moche. El mo diyo. Lutak na lang. Bang! Dak by G-Boy, Arroyo. Solo Solo. yun ang dunk. Tapos. Arroyo, tumanay. Arroyo. Guys. Uy, hindi niyo po yung ano na. Masulod na si Coach Kulot. Masulod na si Coach Kulot. Coach Kulot. Wala na puslan ang chino naton. JJ Ras Kapuet. Kapuet. Coach Kulot, imbang. Point guard nila si Coach Kulot. Arroyo, defense. 3-pointer. Kalon, drive the ball. Kalon ready ball. Kalon by Buaya. Kabos si Buaya. Foul by Oja. Oja. Uy, Jack. Foul by Janjan. Team Kulot. Coach Kulot. Coach Kulot, yung pressure. Coach Kulot, naagawan si Coach Kulot. Agawan si Coach Kulot. Dito na agawan. Ball. Pasto muna. Patumuni. Pasto Ueda. Oh! What a play! What a play by Ueda. Mune. Mune defense. Coach Kulot. Oh, foul. Foul by Moon. Na-over ka na. Mune. Bawal si Mune, guys. Sugit ang kay ma'am. Ginapal mo si Coach Kulot. Arroyo. Defense by Arroyo. 3-pointer. Bang! Point guard. Guaydi ang bala, Guaydi. Ayun na, Dambi. Dambi. Dambi drive the ball. Oh, si Kalolo. Kalon. Hasta sa ulan. Hasta ka lang sa formadol. Nabi yung forma na. Coach Kulot. Coach Kulot. Easy. Basket. Assist by Coach Kulot. Arroyo. Arroyo nag-dribble. Nagsulod. Ginsulod. Ibang sulod. Anan. Double ball. Double na 3 ball. Substitute. 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 Shout out lagi sila guys tuwa guys. Longer. 3 points. Boss. Rebound by Tyron. Pass to Juris. Juris. Steal by Team Kulot. Pass to Team Kulot. Ikaon si Tyron. Oh, may tricks ka ba? Dambi. Dambi. Solo. Dambi. By Dambi. Bang! Dambi. Guys, kakalmang Team Kulot. Number 7. Abawan na. Pass to Coach Kulot. Oh, pegs. Basket by Coach Kulot. Pass to Jores. Dambi.
bago niya. Jures! Jures! Oh! Kaon ka. Ron! Makiu, nagle! Jures! Iron. 3-pointer, makiuna. X, Dambi. Oh, what the mo by Dambi? Pero ka, boss. Coach Kulot. Drive. Pass to number 7. Pass to Coach Kulot. Tyron Rod. Agaw by Makiuna. Ayan na. Kalon. Foul by Coach Kulot. Huwag ganun sa Richard yun. Wait, sige na, sige na. Sige na, PJ. Shout out, Tramisa. Madriyo. Food court tayo siguro mo sila. Si Jures. Shout out kay Jures. May 1v1 sila nga. Plus 5. 3 points ka, boss. Wow. Jures, tumali ba? Saan ka lang matira, kapos pa. Bulat na bulat sa mo. Sino? Kay Tyron, no? Shout out to Stable. To si Dardar Cadalson, guys. Ang nakagray nga na luab. Spalto. Well, shit, hindi ito tigo pa. Lagi na. Mang, 3 points. By number 78. Jures. Jures, 3 ball. 3-pointer by Tyron. Rebound by Tagoy. Go for 2. Foul. Ball by referee. Ako pa ngayon maguleta. Inbound by Colon. Three-pointer by Team Colon. Tagoy. Still. Coach Colon, surprise. Ito yun ang camera nyo guys. Yan. Shout out to you siya guys. Shout out aja. Shout out na 7 first round. Ano sana? 3 point, 3 point. Sino Ano na? win? 3 point, 3 point. Sino point guard? Sino? Sino? Boy, 3 point. Kaon. Sino? Listen mo. Sayod by Chino. Team Kulot. Sino? Basket. Assist by Chino. Number 20. Number 2. Pass to number 19. Defense by Chino. Pass to number 7. Fakes. Alang-alang. Number 2. Pass to number 78. 3. Rebound.
Rebound by San Pedro. Pass to Chino. Pass to Chino. Abuse. Well. Sa practice to ni Chino magaling. Agoy. Pass to. Nag-live lang ako sa buong vlog mo eh. Kasi kung nag-live lang sa vlog. Layo na nang inabot ng pagla-live sa vlog, boy. Ayun, vlogger na. 2 million followers. Bumibigyan pa ita, bye. Agaw! Nunez! Pastor Ron! Oh my God! I'm out, rep. Time out! Bye, Sim. Bye, GNT! At sino tuwa ito tulo? At siya tulo. Coach na, referee na. Rebound by Tyron. Pass to Chino. 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 Pass to Ron. Oh! Uy, kupo kayo sa polio. Rep! Rep! Ano na quarter? Tre. Ano na yung quarter? Fourth quarter na guys. Okay man, nandito lang. Rina. Pagkag mo yan, ayun na niya. Alas lambi. Alas lambi. 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 Three-pointer. Rebound by Ueda. Mune. Arroyo. Jores. Ueda. Floater. No good. Number 7. Jump shot. Bang. Basket. Jures. Number 2. Lamin ka sa akin. Gana si Chino. Oh, Dasma. Oh, pressure by Nicolot. Pressure. Dambi. Oh my
Napaka-intense na laban, guys! Pressure by San Pedro. Oh. For 3. Bang. Uy, may rebound sa Pedro. Number 5. Drive. 7. Jump shot. 28. Out of bounds. Car, score. 61. Ano ba, Seh? Thank you. Wala na ko sa vlog yan. Tao sa table ka. Tadray ka na naman. Oo, sabi na muna. Hindi, kano to ganit sundo yung scorer. Siya lang kabidyo. Tagoy! 2 points! Referee na, coach pa. Andron, mabuti pa yun. Coach, tulot. Jures. Still by San Pedro. Jures. Time out. Hello. Hindi ko alam sila. Shout out. Hindi na po. Ang nila ko Shout out sa mga buang, guys. Iwan tao dapat. Nangay ka ba? Hindi grab ka nang milot ko ba? Grabe ba? Wala ng bola. Paso number 19. Play up. Shoot out ka. Shout out ulit ito, doon mong mango mag-coach. Referee na, coach pa. Tonton mong mango mag-coach. Sumuras na video ba? Kung ano yung gagawin mo na mo, nag-out mo. Stop na yan. Ah, boy, ano yan? Namin inay pa lang ako mag-pumulay, be. So, di stop mo na yun. Jump shot.
Jores. Basket. Oh, yun sa bayan ka. Easy layup by Jasper. Shout out kaya naman lang mo itong ton. Shout out na rin sinakaputain niyo. Umango, ganyan tol. Patubo man sa kampa mo. Shout out siya na, shout out si Tonton. Shout out si Tonton. Tinignan ba din eh. Tapi kira saya melambal pilih dia. Saya melambal guys. San Pedro ball. Pass to Shabby. Jores. By Coach Kulot. Talon drive the ball. Pressure by San Pedro. Jasper. Foul. Paso Jores. Maon! Maon, sige talo. Nakaon na siya. Bulu, bulu na. Pulban. Uy, nang naman sunod dambi mo na. Video 1v1 ah. Tudo mo sa ako pero tudo niya. Shout out kay Isubal. Ay, nagbalasket pa ka mo? Oy, Varsite! Chino, Varsity. Uy, shoot yun na to. Kapasara na, hindi ba? Pwede saan yun na? Tuya ka sa? Tuya, Sirwin. Bilang namin ito. Bilang namin ito. Bilang
lang pasulod, di pasulod yaya. Pandray pa sa base mo laro no? What the fuck? Nice pass by Chino. Bam! Bam! Grabe si Pino eh. Sa akin kay Chino Chinito. Wala luya. Isa nga mo. Sige, di ba sige? Gagawin ko. Wala, boy, ever meow. Oh, mga parang masama maniya mga. Kung nervyos yun, may gano'n po sanay na. Parang gusto na yun, no? Bakod siya na, no? Oh, nakapid ni Andre. Bam! Sure ball na der! Bla bla. Wow! Uy, yun naman na stream na. Why na? Why na? Why na? Oh, bakit siguro na? Kasama mo? Grabe. Ang bagay yung wala makita ang clips na lupit. Mas okay. Parang ito, Insador na, Insador na. Magaw ka? Uy, player ka lang yan. Hindi ka coach ah. Hindi ka coach ah. Player ka lang yan. Hindi ka kagaw ah. Gani, igagin ni Coach Limwell. So, kita ka lang coach Lim. Baleran. Pagkati pinsa. Wiget ka? Wiget ka? No? Ano? Nanay, Jordan, Jordan. Basket. Kapera. Shout out kay Longera. Lago na? Blocking foul. Coach Kulot. Jasper. Jasper. Hindi mo lang tao niya. Baka uwi ako video pero hindi naman tao eh. Galing nga pero hindi. Hold yun eh.
Shot. Shout out aja. Shout out na no. Kay sino mana niya Jerek Alaban. Jerek. Sino naman? Sino mana yun na? Jerek na yun. Hindi pa nang video lang. Nang video lang. Tigwa po mo. Ara sida mag-dever. Tigo ka? Outside. Okay na ka. Hindi joke, bye. Dos. 2 minutes. Isa siya. Gusto niya na kanunsyo lang na ila-enjoy ko na yan. Umukol lang, tres. Kalon. Galon, agawan. Gua tuh bapak dulu. Wala pa shot, siguro wala pa. By sharing. Silaban sila. Yan ang oras. 1 minute 15. Ay, 1 hour 15. Siyempre, may time out, per. Coach Kulot for 3.
65 seconds. 3-pointer. Bang! Offensive foul. Dugo. Tracy McGrady. Ganda. At siya mula siya rin. Pero hindi mangyayari yan. Kasi mabaya tayo dito. 3-pointer. Oh, arigid, arigid. Dar, bilaban si Dar! Darrell! Ilabanse? Ilabanse? Tatlo? Dua? Dua bansa? Tatlo? Para tayo bola. Amo na ngayon ha. Bigay niyo sa akin bola. Nag-rest ko. Mas maganda ako. I love you. Mas maganda kung saan yung bola. Para one hit. Sabi ko, sure yun yan. Gio. Ready mag-cemento. Gio. 7 seconds left. Lead by Trey. Tubangan siya to. Overtime na mo. Ay. Ano? Ano? Natamimi kayo? Ano? Ano? Dali tatay tres, no? Buwalis kami. Bulag ko, ang drama ko lahat daw, ginabalda kami nila. Patong player, 18 under lang, pero sila 23 under, pero ano yan? Ano? Sila dito na lang, pare. Shout out sila. Shout out Okay, sila. Boya. Shout out ni Boya. Mapapaan sila. Overtime. Overtime kami, 5 minutes pa kulata. Dire lang nga barangay, kami nag-overtime. Actually, sa ibang nga barangay, why kami nag-overtime, no? Yung magwalis, no? Imbang. Hindi, idol na. Idol na. Oy, atong bola! Atong bola! Atong bola, atong bola! Atong bola, atong bola! Atong bola! Tsura yan,
Sige na, mo score na yan ha. Walang tago na yan ha. Tres. Ba! Perde pa! Wala. Dambi! Bye! Kamuloy na ka ba? Ano sila pumain kong dali? Ron! Siya dala. Pick up, boys mo. Grabe naman. Tres na lang ginilupok pa, no? Sherwell! Sunod yan. Sunod si Jay. Ganun. Kita mo ba kita, Jay? Sherwell! Remembrance! Hindi ka malinaw sa video, ta? Importante game niya, ha? Sino ka sa like? Sadya, wala ko record. Slide na to. Oh, yagaw na naman! Siyempre namin, Dila Jay, Wayne, Nila Jay. Uy, enjoyed guys, enjoyed. Boy, ah. Kamay ah, ikaw na ba daog? Ano na ba? Hindi, pa sabi lang. Pag-umumay na dyan. Hindi ko muna ba? Ano ikaw, prapete? Bala ka man na eh! Sherwell. Di ba kita mo naman eh? So, baba guys. Perde pa? Aray, sir, meron na wine ako na wala. Pull out sila na. Hoy! Patay ka sa. Defense ka na. Patay naman. Trisan ka, ginpabayaan yung itol. Gambol. Ibatokin mo nga ano, pero just paper. Uy, ito simbol. Simbol man tiyak ko rin. Agaw! Oy, nakabaka mo dawa! Good! Gwapo yun na ko. Nakamang mo dawa eh. Dambi! Bye! Dambi! Malupiton na to. Basic yung gandaan ba? Malupiton. Nakamang mo dawa na na. Dog sa mid-draw gano'n no? Sa pa akong yan sa amin lang. Aba! Bang! Ito. Easy! Gawa ka na ah. Pinsabi ko lagawin tol. 1 minute, 22 seconds. Dambi. Oh, why ba? Ano yung Basta na bunjing guys. niya? Basta na sa forma guys. Amo nila may isang balik na sa budaya.
Mga white tayo lang. Gano'n na ang tanay ka. Guys, yung manguna. Pachan na iba rara yun. Hindi man sugal ya. Kumbaan. Best score man. Pero, mga oras na. Ay, outside down! Guys, so kulbaan na mga salidro guys, kung magandang sa guys. Sila sarang sa ating kulot kay una lang natikan guys. Diyan guys. Wala na guys. Diba guys? Bunding nyo guys. Tikalo na sa'yo guys, hasta guys, formal na guys. Ayan na guys, ate. Pasa na yun, Ron! Nagawa naman sa guys. Ito, why? Restaurant. Kulot. Yan, yan. Titilan ka na. Yan eh. Then, dari ka niya, itinan ka na. Pero iban, hindi man na. Si Shabe, si Tyron, Ron, si Tresa. Si Tagoy, si Bang ko isa. Super bang ko diri ay. Then, Diba nito yun? buhay uli, abot. Hindi na, kaya port lang abot mo. Pero wait na kasalad sa Marami daw buwan nyo na pila. Just pay. Oh, why? Ba! Ako luya sa inyo. Heh! Baka so. So mga ulot, diri na tapos ang manumpang. The best kind of overtime pa kami, 5 minutes na. Sa tira ni tatay. So, good luck, congrats sa team dire. No, sa tatay. Hindi ka sa to sila. Go. Kasi na. Actually mga ulot, no? Sa nakita ko, wala kami pa daog sa player pero feeling ko ginampangan kami nila sa third. Sa nag-fourth kay... Bisan ako wala akong kasalig, madaog kami na. Kung seryoso nila. Pero nakita ko sa third, sa fourth daw, ginampangan na kami nila, no? Dito na lang na magbanda score. Actually wala kami pa daog sa mga persa nila. Mga bitirano, magampang, no? Actually dito lang kami naglaga sa score. Pero shout out sila tanan. Kabay pa mga balik kami show. Hi, vlog! May shout out ka na, may shout out ka na. May shoutout ko gali sa Team San Pedro. Mga amigo. Shout out na, shout out. Ano? May ma-shout out ang basher ka lang.
Salamat sa Yagli, no? Salamat sa nag-invite sa atin. Diba shoutout ka, pre? Shoutout sa mga basher ni Kulot. Sige, yan nyo lang bash. Sige, yan nyo lang. Hindi ka kwarta kami, ha? Diba, Kulot? Dili na sa San Pedro Molo. Shoutout sa Red Veritas. No? Shoutout sa Red Veritas. Shoutout. Diba shoutout ka, pre? Diba shoutout ka? Out lang sa asawa ko. Nice, ha? Diba? Shoutout lang kami sa whistleblowers, kay Boss Japet, kay Boss Bert. Yan, thank you. Shoutout man sa kay pare ka. Shout out sa kayo ng gusto pala. Nice game. Yan na, dire na tapos. Good luck. Salamat! Shout out tagali kay Gab, no? Bilis. Shout out na. Kay Bunjeng. Gago mo. Shoutout sa likod na kakamera ng albo. Oop! Psst, ano ka? Uy! Ano ka? That's my tomboy! Mas break ka naman nilayo. Guys, andito kami sa San Pedro Molo. Shout out tagali sa tomboy nga, naka-brown ako nga. Upo naman sa What's up guys? Hari kami dito sa San Pedro Molo. Yo, what's up? Si Coach, guys. Yo! Sino mo yung bag? Sino mo yung bag?